Mayambu Amazing Bible Prophecy Ministry na Secret Rapture Antichrist amsung 7-year Tribulation gi maramda nainaba asida taram okchari ngasi nainagadar verse Chayol Homidra gi prophecy habadi Messiah gi prophecy gi aroiba tangkhak 70 week hadi 490 year asi gi maramda ikoina nainaminasi ahanbada ikoi ishoda प्रार्थना तौसे सगद लैबे पा याम थाकसरे अखोइना Chayol Homidra prophecy ase Israel jati ki dhamma akhanana pikiba ase gi maramda ikoina nainagadawri masida na ki thawai aseng badana singbiu aina ngamba khodim na ki aning bagi matang an biu tari basi nausing dasu masigi asumba je phasana khangduna asumba je ki matangna satpangam bai tu han bian Prabhu Jesu Christagi minda khurumjari amen nakoi han bagi video mamang gi video du yengdragadi masigi video se yengbiगनु आइना इन मयामना हाइजरी यारगदि आहान बगिदो यengबिउ अदु अमु यengबिउ हेना भाप तानि आइगिदम अखोइ 70 weeks prophecy दाने 9 गिसे अखोइ 9 गी 24 देखिना 27 जे अखोइ अमु ममांग दनै खिबतो इन समलपना रिकेप तौजके मसिगी Chayol Homidra आसे इजराइल जाति गिदम इशोना खनना पिखिमने verse 24 दा मसि हौबा से कैनो Jerusalem bu nauna semgatnaba amusung hanagi phibamda khunda leitanaba yathang piba adudagini habni masi asengba yathang ase 457 BC da pikhi masidagi ahan bagi Chayol masigi prophecies ahum thona khaidui ahan bagi Chayol taret ki matung da Chayol humphuni thoi adugi matung da Chayol ama punna Chayol Homidra ni ahan bagi Chayol taret asida 408 BC da Jerusalem apung phana sagatpa aduga hanagi phibamda maigi hadi hanagi maigi mi khunda leita dona to hanagi maning tambaleba ama leibdo adugi phibam adu sapsana hanjalame aduga masigi matung Chayol humphuni to habadi punna Chayol humphuma mapanda Messiah habadi Christ ase ugane habni aduna masigi calculation se hotpa matamda 483 years se hotpa matamda aikone AD 20 ka 7 pange 26 pange adubu aduga 27 hadi zero ya laitapi ama haptile 27 edida Jesu Christ ase thawai seng John Jordan Turendam John the Baptist na baptize tawraba matung thawai seng ma phangduna ma se Christ haibdo hadi Messiah Christ haibdo oikeba aduga masigi matung sahi Chayol aroiba Chayol sigi mayaida mahak sigi namni masina 31 AD da Prabhu Jesu Christ as a course pangting do not sige adugo 70 week loy bajina 34 AD da loy habisi nebo horen amuk khoina masije amu ekhoni khoina mu hana yengse ba masi mamang da nei kiba aduni adubo ayam protestant isnaw singnabi masi yade masigi Chayol Homidra gi prophecy ase 444 BC da yi hawi haina hai aduna hairi basigi maram da khoi yengmina seba masi 444 BC da hadi Artaxerxes ningthaudegi Nehemiah se commission tawne hadi Jerusalem da magi chekpan sadaba adigi magi mogi sahar sadaba leibasing do loisingai moroina chekpan saningai neba masiko masinya duga Nehemiah 6:15 da jo hare masi karamba matam da loikhi habse masidasu mayek singna ureba to mai commission je akhoi amtang hangkala yingsiko samna ipajar ke nakhoi na su yaragri chapter 2 je hol hoina pabiyo khoi 1-2 Nehemiah gi 2 gi 1-2 pabinji aduga ningthau Artaxerxes na panba kunsuba sahi gi nisan thada yu adu mahaki mangda lerame aina yu adu laruka ningthau da pirame aina koidongai da su mahaki mangda awaba maithong ulamde aduna ningthau na ingon dhaiki nahak naba sunatna nahaki maithong wariba karigno masi thamogi waba natna atai kari shu oroi maduda ai yamna kirame habje hadi mana ningthaugi seba tawni ningthaugi yu adigi chana thangnab ising ning mana lon seba tawni adu matamda na mana han mamang diri ma yam nuai na tawram habni samjalasi ko ai pamin se aina ningthauda haiki ningthau kuina punsibu oisnu aigi ipa ipu singi mongpham sing leiba sahar adu mang taglabada amasung madugi thongjau sing maina sakthokrabada aigi maithong karigi waroi dabano maduda ningthawna aingonda haiki nahangna kari niningbage maduda aina sagagi shorda hajake
ꯑꯩꯅ ꯅꯤꯡꯊꯧꯗ ꯍꯥꯏꯈꯤ, ꯏꯅꯤꯡꯊꯧꯅ ꯌꯥꯕꯤꯔꯕꯗꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯅꯅꯥꯏꯅ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡꯗ ꯆꯥꯟꯕꯤꯕ ꯐꯪꯂꯕꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯄꯥ ꯏꯄꯨꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯣꯡꯐꯝꯁꯤꯡ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯖ꯭ꯌꯨꯗꯥ ꯁꯍꯔ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯅ ꯁꯥꯒꯠꯆꯅꯕ ꯆꯥꯟꯕꯤꯗꯨꯅ ꯑꯩꯕꯨ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯊꯥꯕꯤꯌꯨ꯫ ꯅꯤꯡꯊꯧꯗ ꯖꯦꯔꯨꯁꯥꯂꯦꯝ ꯁꯍꯔ ꯁꯥꯒꯠꯅꯕ ꯍꯥꯏꯖꯕꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯚꯔꯁ 3 ꯑꯁꯤꯗ ꯄꯜꯂꯤꯕꯁꯤꯅꯤ꯫ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯄꯥ ꯏꯄꯨꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯣꯡꯐꯝꯁꯤꯡ ꯂꯩꯕ ꯁꯍꯔ ꯑꯗꯨ ꯃꯥꯡ ꯇꯥꯛꯂꯕꯗ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯊꯣꯡꯖꯥꯎꯁꯤꯡ ꯃꯩꯅ ꯆꯥꯛꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕꯗ, ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯖꯦꯔꯨꯁꯥꯂꯦꯝ ꯁꯍꯔꯁꯦ ꯃꯥꯡ ꯇꯥꯛꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯊꯣꯡꯖꯥꯎꯁꯤꯡ ꯃꯩꯅ ꯆꯥꯛꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ, ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯦꯛꯄꯜ ꯑꯀꯣꯏꯕꯗꯣ ꯃꯗꯨ ꯆꯥꯛꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ, ꯃꯗꯨ ꯁꯥꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯒꯤꯗꯃꯛ ꯍꯥꯏꯖꯕꯅꯤ꯫ ꯅꯦꯍꯦꯃꯤꯌꯥ 2:6-18 ꯃꯗꯨꯗ ꯃꯍꯥꯔꯥꯅꯤꯁꯨ ꯅꯤꯡꯊꯧꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯐꯝꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯉꯩꯗ ꯅꯤꯡꯊꯧꯅ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯍꯥꯏꯈꯤ, ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯑꯗꯨ ꯀꯌꯥ ꯀꯨꯏꯅ ꯆꯪꯒꯗꯒꯦ? ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯍꯥꯛ ꯍꯜꯂꯛꯀꯅꯤ? ꯑꯩꯕꯨ ꯊꯥꯕ ꯑꯁꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧꯅ ꯌꯥꯕꯤꯔꯦ, ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯔꯦꯞꯄ ꯃꯇꯝ ꯑꯃ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯄꯤꯈꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯒꯤꯁꯨ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯩꯅ ꯅꯤꯡꯊꯧꯗ ꯍꯥꯏꯈꯤ, ꯑꯩꯅ ꯖꯨꯗ꯭ꯌꯥꯗ ꯌꯧꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯐꯥꯎꯕ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯕꯨ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯕꯤꯅꯕ ꯅꯤꯡꯊꯧꯅ ꯌꯥꯕꯤꯔꯕꯗꯤ ꯇꯨꯔꯦꯜ ꯋꯥꯡꯃꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯃꯄꯨꯁꯤꯡꯗ ꯄꯤꯅꯕ ꯌꯥꯊꯪꯁꯤꯡ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯄꯤꯕꯤꯌꯨ, ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯤꯡꯊꯧꯒꯤ ꯎꯃꯪ ꯉꯥꯛꯂꯤꯕ ꯑꯐꯁꯇ ꯄꯤꯅꯕ ꯆꯤꯊꯤ ꯑꯃ ꯄꯤꯕꯤꯌꯨ꯫ ꯁꯪ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯥꯟꯕꯟꯒꯤ ꯊꯣꯡꯖꯥꯎꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛ, ꯁꯍꯔꯒꯤ ꯂꯥꯟꯕꯟꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯩꯅ ꯂꯩꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯌꯨꯝ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯃꯛ ꯀꯥꯡꯂꯣꯟꯁꯤꯡ ꯁꯦꯝꯅꯕ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯄꯤꯅꯕ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ꯫ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯊꯧꯖꯥꯟ ꯈꯨꯠ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯊꯛꯇ ꯂꯩꯕ ꯃꯔꯝꯅ ꯅꯤꯡꯊꯧꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯌꯥꯕꯤꯔꯦ꯫ ꯃꯗꯨꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯅꯤꯡꯊꯧꯅ ꯍꯥꯏꯖꯕꯗꯣ ꯃꯥ ꯌꯥꯕꯤꯔꯦ, ꯆꯤꯊꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯦ꯫ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯆꯤꯊꯤꯗꯣ ꯃꯥꯅ ꯆꯠꯄ, ꯃꯥꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯗꯣ ꯌꯦꯛꯅꯕꯅ ꯃꯥꯕꯨ ꯊꯤꯡꯗꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯄꯤꯔꯦꯕ꯫ ꯃꯁꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧꯅ ꯑꯥꯔꯇꯦꯛꯖꯔꯁꯤꯁꯅ 444 BCꯗ ꯃꯥꯅ ꯑꯌꯥꯕꯗꯣ ꯄꯤꯔꯦꯕ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎꯁꯦ, ꯁꯨꯞꯅꯇꯪꯒꯤ ꯖꯦꯔꯨꯁꯥꯂꯦꯝ ꯁꯥꯒꯠꯅꯕ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯥꯔꯇꯦꯛꯖꯔꯁꯤꯅ ꯄꯤꯈꯤꯕꯅ ꯖꯦꯔꯨꯁꯥꯂꯦꯝ ꯁꯥꯒꯠꯅꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯈꯨꯟꯗꯥ ꯂꯩꯇꯥꯕ ꯍꯟꯖꯟꯅꯕ ꯐꯤꯕꯝ, ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯥꯏꯟ, ꯑꯗꯨ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗꯗꯤ ꯏꯖ꯭ꯔꯥꯅꯀꯣ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯥꯏꯟ ꯊꯨꯒꯥꯏꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯅꯤ ꯄꯤꯒꯗꯕꯅꯤ, ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯅꯈꯣꯏ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗꯗꯤ ꯅꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯖ꯭ꯔꯥꯗ ꯄꯥꯔꯒꯗꯤ, ꯆꯦꯞꯇꯔ 7ꯗ ꯄꯥꯔꯒꯗꯤ ꯅꯈꯣꯏ ꯐꯖꯅ ꯈꯪꯂꯒꯅꯤ ꯃꯗꯨꯅꯤꯀꯣ꯫ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯁꯦ 13, 11, 13 ꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯄꯥꯁꯦ꯫ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯖꯦꯔꯨꯁꯥꯂꯦꯝꯗ ꯊꯨꯡꯂꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯅꯨꯃꯤꯠ 5ꯅꯤ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯤ ꯈꯔꯅ ꯑꯍꯤꯡꯗ ꯍꯧꯒꯠꯂꯦ꯫ ꯑꯩꯅ ꯖꯦꯔꯨꯁꯥꯂꯦꯝꯗ ꯇꯧꯅꯕ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯊꯃꯣꯏꯗ ꯄꯣꯛꯍꯟꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨ ꯀꯅꯥꯗꯁꯨ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯔꯝꯗꯦ꯫ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯣꯡꯂꯛꯄ ꯁꯥ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯩꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯁꯥ ꯑꯃꯠꯇꯁꯨ ꯂꯩꯔꯝꯗꯦ꯫ ꯑꯩꯅ ꯑꯍꯤꯡꯗ ꯇꯝꯄꯥꯛꯀꯤ ꯊꯣꯡꯖꯥꯎꯗ ꯆꯠꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯆꯤꯡꯂꯥꯏ ꯏꯐꯨꯠꯀꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯃꯣꯠꯄ ꯊꯣꯡꯖꯥꯎꯗ ꯆꯪꯂꯝꯃꯤ, ꯑꯗꯨꯒ ꯖꯦꯔꯨꯁꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯀꯤꯟꯊꯔꯕ ꯆꯦꯛꯄꯜꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯩꯅ ꯆꯥꯛꯊꯣꯛꯄ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯊꯣꯡꯖꯥꯎꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯅ ꯌꯦꯡꯂꯝꯃꯤ꯫ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯥꯅ ꯌꯦꯡꯂꯝꯖꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯤꯟꯊꯔꯕ ꯆꯦꯛꯄꯜꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯅ ꯆꯥꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯊꯣꯡꯖꯥꯎꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯅꯦꯕ ꯌꯦꯡꯂꯝꯃꯤꯁꯦ꯫ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯤꯁꯟꯗꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ? ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯚꯔꯁ 18ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯉꯦ꯫ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯃꯤꯁꯟꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ? ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯤꯟꯊꯔꯕ ꯆꯦꯛꯄꯜꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯊꯣꯡꯖꯥꯎꯁꯤꯡꯗꯣ, ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯖꯦꯔꯨꯁꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯑꯀꯣꯏꯕ ꯁꯍꯔꯁꯤꯒꯤ ꯑꯀꯣꯏꯕꯗ ꯆꯦꯛꯄꯜ ꯂꯣꯏꯅ ꯁꯥꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯊꯣꯡꯖꯥꯎꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯦꯝꯃꯀꯥꯟꯗ ꯃꯗꯨ ꯃꯤ ꯆꯪꯗꯅꯕ, ꯖꯦꯔꯨꯁꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯂꯥꯏꯁꯪ ꯊꯨꯒꯥꯏꯗꯅꯕ ꯃꯗꯨ ꯇꯧꯔꯝꯕꯅꯦꯕ꯫ ꯃꯗꯨ ꯁꯥꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛꯇꯣ ꯃꯁꯤꯅꯦꯕ꯫ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯕꯗꯤ ꯅꯦꯍꯦꯃꯤꯌꯥꯗ ꯅꯤꯡꯊꯧꯅ ꯄꯤꯈꯤꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯊꯧꯗꯥꯡ, ꯃꯥꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯀꯥꯟꯗ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯍꯟꯖꯤꯟꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯅꯠꯇꯦꯕ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ 408ꯗ ꯖꯦꯔꯨꯁꯥꯂꯦꯝ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯥ ꯑꯇꯩꯗꯤ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯍꯟꯖꯤꯟꯕ ꯂꯣꯏꯔꯦ꯫ 515ꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯁꯪ ꯁꯪꯒꯥꯕꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯖꯈ꯭ꯔꯦ, ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯁꯤ ꯂꯣꯏꯈ꯭ꯔꯕꯅꯦꯕ꯫ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯃꯥꯅ ꯅꯣꯏ ꯅꯦꯍꯦꯃꯤꯌꯥꯗ ꯄꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛ, ꯅꯦꯍꯦꯃꯤꯌꯥ ꯍꯣꯜ ꯆꯦꯞꯇꯔ ꯄꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯈꯪꯒꯅꯤ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯆꯦꯛꯄꯜ ꯁꯥꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛꯅꯦꯕ꯫ ꯃꯥꯒꯤ ꯊꯣꯡ, ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯤꯐꯥꯏ ꯉꯥꯛꯑꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯟꯃꯤꯁꯤꯡ ꯉꯥꯛꯑꯒ ꯆꯦꯛꯄꯜ ꯁꯥꯕꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯉꯦꯕ꯫ ꯑꯗꯨ ꯁꯥꯕ ꯂꯣꯏꯕꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯅꯦꯍꯦꯃꯤꯌꯥ 6:15ꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯗꯣ ꯃꯗꯨꯅꯦꯕ꯫ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯊꯥꯁꯤꯗ ꯃꯁꯤ ꯂꯣꯏꯌꯦꯅ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ꯫ ꯑꯗꯨꯅ 444 BCꯗ ꯃꯁꯤ ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯗꯦꯕ꯫ ꯍꯣꯏ, ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯨꯝ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯥꯜꯀꯨꯂꯦꯁꯟꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯜꯂꯦꯕ꯫ ꯌꯦꯡꯁꯤ 444 BCꯗ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯟꯗ ꯐꯖꯅ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ꯫ ꯃꯁꯤꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯃꯇꯝꯁꯦ 470 year of 365 days ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯏ꯫ ꯑꯗꯨꯒ 483 year of 360 days ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯧꯒꯗꯕꯁꯦ ꯏꯆꯤꯟꯅꯥꯎꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ 360, ꯕꯥꯏꯕꯜꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅꯗꯤ ꯆꯍꯤ ꯑꯃꯁꯦ ꯅꯨꯃꯤꯠ 360 ꯁꯦꯝꯃꯦꯕ꯫ ꯑꯩꯅ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯗꯁꯨ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯍꯥꯏꯖꯈ꯭ꯔꯦ, ꯃꯗꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯖꯤꯜꯂꯔꯣꯏ꯫ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯣꯠꯄꯁꯦ 444 BCꯗꯒꯤꯅ ꯆꯍꯤ 467ꯁꯦ ꯍꯣꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯣꯠꯂꯤꯁꯦ 462ꯗ
Jisu Christna si habne Chayol humpuni thogi matungda Jisu Christ signi hana asagi prophecy da habne aduna masi 33 AD ta haba hengo 33 AD da moina mesa sal bikat over haire adui matungda gap laire 70 weeks na kaino 70 week ki aroiba hafta amaje masina aroiba loiba sida Jisu Christ lakneba sahi disingani hana gap laire prophecy da ina mamanda saikre amata gap laire laiteba masi Roman Catholic na antichrist makoini haige do madudagi la na kaino tawbneba masi prophecy neba du ayamba protestant singna masi lawduna laideba isnausa masi kamaina hotpara habeje ekoi amu yengseba aduna 69 weeks habeje ko kuna 483 year manare makhagi se karamno oirib jano adudi 444 BC dagi 483 year khaidwe khaidokpu matamda masi kamaina 33 AD tari no masi tadamni ko isinausa khona khaido yengji 483 44 e khaidokpu matamda 39 daiba adunga sai 0 year laitabagi ama hapsalade 40 AD daiba adung mokoina 33 AD da Yesu Christ si haije kamaina hairim no masi ayamba misina 33 AD saida mate sirangani haibagi mayam thajnabagi demo moy calculation smai hole never adu kamaina 33 AD da taribno haibse masi ekoina khangbungam deba masi gije ekoina adu icham chamna ekoina bible na pibudugi matungna di ekoina masi irailane ekoina khangbungam ne bichnausa aduna mokoina gap ama sang gap ama ayamba prophecy screen de yangbu ayamba prophecy singda protestant isnausina masmaina loina tawre aduga masini ko aduga moina haije masida hai ko www.bibleprophecy.com ko masi protestants ne sida hai ko God has postponed the final week of years until the start of the 7-year tribulation sahi tare ki otnai base haudri phauba isona chai aroi bi chayola ma je postpone ta gure he sinausa adu bible da postpone ta ba haidi masi yaithok pa khot pa leide yaithok ke adi ngasai ngasai 7 weeks ki peroto adu matanda mo yaithok pa hai adu yaithok ti kai aduga mu khoni yengba sigi pero tangkak na khaido je adu mai adu yaithok pa aroi du yaithok pa adu kari gi mo khoni yaithok ta no maramdi masi mo khoina prophecy je moroina antichrist ni habje mo khoina tani hai gi damne ba adu bu aina hajari masi gi prophecy je Jihudi jati ki dhamak pi ba prophecy ni habjne Christian ikoi ki dhamak chu yawe adu bu Jihudi singi akang na ba ishona makhoida pibi ba matam ne ba hari ba matam ji manu da makhoi puning hong khati isho ki khandok pa mi wagini hong draga makhoi hani film dan lorgadi lawro habjne adu ko sida the tribulation will begin when the antichrist sign a 7-year covenant with Israel ga ko Israel huju lai ba Israel ga masi antichrist na mokoina koina wareb na ba ama mokoina sign tawu matam the tribulation da se hugune ko aham bagi tangkai dudi chai ohum khai de mokoin ngai ne he will not fully honor that covenant but will break in the middle of the 7-year adu 9 gi 27 moine aduna ayo akon bagi aroi bagi koina hafta ama have say teresi gi mayai da mahana thugai ke ni have ne mahana sida haise asumaina moina prophecy tobe snapsa aduga 7-year tribulation have say bible gi jaka amata da phangde ekoina phange ekoina Daniel 7 gi 25 aduga ekoina atai gi 12 ta haro aduga Revelation 13 gi sahi listing amaga chani humfu haidi koina papesina panbegi matam masi ishorgi missing da kwadi awaba tribulation ko kwadi awaba matam ne hana bible da pi aduga Revelation koina 16 da pi de saina kholtare se masi gi jum matam akang na pa pi de hanko sahi tare ni oigina haba akang na ba haiba ngamde bi shona matam pi de onai begi shogi missing sahi tare onai ni habse masi koina ba na sajin bane aduna masi chume hena lobi ade masi bu thajara dis nausana koi soidana Roman Catholic ki namthab asida yauragani ekhoi su antichrist asengba antichrist Roman Catholic ki church ne have se lawda bida moigi luchingba pop ne have se lawda bida ekhoi moido thajagarani aduna ekhoi je soidana namthak torani koi norok ta satpagi chance sam leiba madudagi dhamak kanning ha gi dhamak isnausa aina nakoida
ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯕꯥꯏꯕꯜꯒꯤ ꯑꯆꯨꯝꯕꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯗ ꯃꯣꯏꯅ 9:27 ꯗꯀꯣ he of Daniel 9:27 refers to the antichrist ꯍꯥꯏꯀꯣ 9:27 ꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ he ꯑꯁꯦ antichrist refers ꯇꯧꯋꯦ ꯃꯁꯤ ꯁꯨꯡꯊꯧ ꯇꯧꯗꯦ he ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯕꯥꯏꯕꯜꯒꯤ ꯔꯨꯜ ꯑꯃ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ pronoun ꯑꯃ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ noun ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ antecedent ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯒꯅꯤ ꯃꯗꯨ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯃꯦꯁꯥꯌꯥꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤ ꯃꯌꯦꯛꯁꯦꯡꯅ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯈꯣꯏꯅꯗꯤ ꯒ꯭ꯔꯥꯃꯥꯔꯒꯤ ꯔꯨꯜ ꯐꯥꯎꯕ ꯂꯣꯏꯅ ꯔꯨꯜ ꯊꯨꯒꯥꯏꯔ ꯕꯤꯕ꯭ꯂꯤꯀꯦꯜꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯂꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯔꯨꯜ ꯐꯥꯎꯕ ꯂꯣꯏꯅ ꯊꯨꯒꯥꯏꯔꯒ ꯃꯁꯤ ꯑꯦꯟꯇꯤꯈ꯭राꯏꯁꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅꯕ ꯃꯁꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕꯅꯦꯕ ꯏꯆꯤꯟꯅꯥꯎꯁꯥ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯤ ꯑꯁꯤ ꯀꯦꯊꯣꯂꯤꯛ ꯑꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯏꯅꯟꯗꯤ ꯂꯦꯀꯨꯟꯖꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯐ꯭ꯔꯥꯟꯁꯤꯁꯀꯣ ꯔꯦꯕꯦꯂꯥ ꯃꯈꯣꯏ ꯑꯅꯤ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯦꯟꯇꯤꯈ꯭राꯏꯁꯁꯦ ꯔꯣꯃꯥꯟ ꯀꯦꯊꯣꯂꯤꯛꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯁꯇꯥꯟ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯃꯥꯔꯇꯤꯟ ꯂꯨꯊꯔꯗꯒꯤ ꯖꯣꯟ ꯍꯨꯁ ꯖꯦꯔꯣꯝꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯁꯇꯥꯟ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯑꯦꯟꯇꯤꯈ꯭राꯏꯁꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯃꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯩꯊꯣꯛꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯟꯊꯣꯛꯅꯕ ꯁꯤꯟꯕꯅꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯏꯆꯤꯟꯅꯥꯎꯁꯤꯡ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯤꯡꯂꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯁꯇꯥꯟꯁꯤꯡꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯖꯖꯨꯁꯤꯡꯒꯤ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯑꯔꯥꯟꯕꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅ ꯂꯧꯁꯤꯟꯖꯔꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯔꯣꯃꯥꯟ ꯀꯦꯊꯣꯂꯤꯛꯀ ꯗꯣꯛꯇ꯭ꯔꯤꯟ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯔꯦꯕ ꯑꯁꯦꯡꯕꯒꯤꯗꯤ ꯃꯗꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯏꯆꯤꯟꯅꯥꯎꯁꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯥꯎꯔꯣꯏꯗꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯦꯡꯃꯤꯟꯅꯁꯤꯀꯣ ꯐꯖꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯅꯩꯃꯤꯟꯅꯔꯁꯤ ꯕꯥꯏꯕꯜꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣꯁꯦ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯦꯁꯥꯌꯥ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇ ꯊꯣꯛꯂꯛꯀꯅꯤ ꯃꯦꯁꯥꯌꯥ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯣꯁ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯤꯅꯤꯡꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈ꯭ꯔꯥꯏꯁ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯁꯣꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯇꯦꯁꯇꯥꯃꯦꯟꯗꯅ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯣꯁ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯣꯜ ꯇꯦꯁꯇꯥꯃꯦꯟꯗꯅ ꯑꯦꯅꯣꯏꯟꯇꯦꯠ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯊꯥꯎ ꯅꯣꯏꯕꯤꯈ꯭ꯔꯕ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯊꯋꯥꯏ ꯑꯁꯦꯡꯕꯅ ꯊꯥꯎ ꯅꯣꯏꯕꯤꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯁꯥꯌꯥ ꯑꯣꯏꯕꯅꯦꯕ ꯃꯁꯤ ꯌꯦꯡꯁꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤꯗꯀꯣ ꯃꯁꯤ ꯃꯄꯨ ꯃꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯆꯌꯣꯜ 8 ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯆꯌꯣꯜ 32 ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯆꯌꯣꯜ 32ꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯁꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯃꯁꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄꯗꯤ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯅꯦꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄꯁꯦ ꯀꯌꯥ ꯆꯌꯣꯜ humphunithoi ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯔꯣꯏꯅ humphun ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯆꯌꯣꯜ ꯑꯍꯥꯟꯕꯒꯤ 8 ꯑꯃꯒ ꯑꯗꯨꯒ 7 weeksꯒ threescore ꯑꯅꯤꯁꯦ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯒꯗꯕꯅꯦ ꯄꯨꯜꯂꯒꯗꯤ ꯄꯨꯟꯅ ꯆꯌꯣꯜ humphun ꯊꯣꯛꯂꯛꯀꯅꯦꯕ humphun ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯣꯜꯂꯁꯦꯕ 483 457 ꯍꯣꯜꯂꯦ 26 ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃ ꯍꯥꯞꯆꯜꯂꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ 0 year ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ 3 BC 2 BC 1 BC ꯑꯗꯨꯒ 1 BC ꯁꯦ 1 AD ꯁꯨ ꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒ 2 AD 3 AD ꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯆꯠꯈꯤꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤꯅꯦ 0 year ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯀꯥꯜꯀꯨꯂꯦꯁꯟ ꯃꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯆꯍꯤ ꯑꯃ ꯍꯥꯞꯆꯜꯂ 18 ꯇꯥꯔꯦ AD 27 ꯗ ꯀꯔꯤ ꯊꯣꯛꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯤꯁꯅ ꯑꯦꯛꯖꯦꯛ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯄ꯭ꯔꯚꯨ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯁꯦ ꯕꯞꯇꯥꯏꯖ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯁꯦ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯇꯝ ꯄꯣꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯔꯁꯨ 4 BCꯒꯤ ꯑꯗꯥꯏꯗ ꯄꯣꯛꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯥꯎꯖꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯛꯖꯦꯛ ꯇꯥꯔꯤꯛ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯥ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯗ ꯑꯃꯠꯇ ꯂꯩꯇꯦ ꯏꯆꯤꯟꯅꯥꯎꯁꯥ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗꯥꯅꯤꯌꯦꯜ 9ꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯤꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯅꯩꯅꯕꯗꯒꯤ ꯃꯥꯔꯁꯨꯗ ꯄꯣꯛꯏ ꯃꯥꯔꯁꯨꯗ ꯕꯞꯇꯥꯏꯖ ꯇꯧꯏ ꯃꯥꯔꯁꯨꯛꯇ ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤ ꯂꯦꯞꯄꯅꯦꯕ ꯏꯇꯤꯍꯥꯁꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯃꯠꯇꯗ ꯂꯩꯇꯦꯕ ꯑꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯄ꯭ꯔꯚꯨ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯁꯦ ꯊꯋꯥꯏ ꯑꯁꯦꯡꯕꯅ ꯕꯞꯇꯥꯏꯖ ꯇꯧꯗꯨꯅ AD 27ꯗ ꯃꯁꯥꯌꯥꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯛꯑꯦꯕ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯁꯤꯀꯣ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇ ꯁꯤꯒꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ 9:26 ꯄꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯦ ꯆꯌꯣꯜ 32ꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯆꯌꯣꯜ 32 ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤꯗꯨꯅꯤꯀꯣꯆꯌꯣꯜ ꯍꯥꯏꯗꯤ 8ꯇꯨꯒ 32 ꯄꯨꯜꯂꯒꯗꯤ 37 ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯁꯤꯕꯨ ꯀꯛꯊꯠꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯆꯌꯣꯜ 32ꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯁꯤꯕꯨ ꯀꯛꯊꯠꯀꯅꯤ 69 weeksꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯍꯥꯛ ꯃꯁꯥꯒꯤꯗꯃꯛ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯥꯅ ꯁꯤꯗꯣꯏꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤꯗꯃꯛ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯀꯅꯥꯒꯤꯗꯃꯛ ꯄꯥꯄꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯃꯛ ꯖꯤꯍꯨꯗꯤꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯁꯨ ꯄꯥꯄꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯁꯍꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯃꯐꯝ ꯃꯥꯡ ꯇꯥꯍꯟꯒꯅꯤ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯗꯨꯗꯤ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯇꯥꯏꯇꯁꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯇꯥꯏꯇꯁꯀꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯑꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯟꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯖꯦꯔꯨꯁꯥꯂꯦꯝ ꯁꯍꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯥꯏꯁꯪ ꯇꯦꯝꯄꯜ ꯑꯗꯣ ꯊꯨꯒꯥꯏꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯏꯁꯤꯡ ꯏꯆꯥꯎ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯏꯆꯥꯎꯅ ꯃꯥꯡ ꯇꯥꯕꯁꯦ ꯇꯨꯝꯅ ꯃꯥꯡ ꯇꯥꯍꯜꯂꯤꯗꯅ ꯃꯗꯨꯅꯦꯕ ꯂꯥꯟ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯐꯥꯎꯕ ꯃꯥꯡ ꯇꯥꯛꯄ ꯊꯣꯛꯅꯕ ꯂꯦꯞꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯂꯥꯟ ꯑꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯇꯥꯏꯇꯁꯅ ꯖꯦꯔꯨꯁꯥꯂꯦꯝꯗ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯂꯥꯟꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯖꯤꯍꯨꯗꯤꯁꯤꯡꯅ ꯂꯦꯞꯂꯤꯕꯁꯦ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯟ ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯄꯨꯔꯥ ꯂꯦꯞꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯅꯦꯕ ꯃꯁꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯏꯆꯤꯟꯅꯥꯎꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯖꯦꯔꯨꯁꯥꯂꯦꯝꯁꯦ ꯀꯅꯥꯅ ꯇꯨꯝꯅ ꯃꯥꯡꯍꯟꯈꯤꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯚꯨ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯅ ꯂꯩꯔꯤꯉꯩꯗ ꯃꯦꯊ꯭ꯌꯨ 23:38ꯇ ꯌꯦꯡꯉꯨ ꯅꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨꯝ ꯃꯥꯡ ꯇꯥꯍꯟꯗꯨꯅ ꯅꯈꯣꯏꯗ ꯊꯝꯕꯤꯔꯦ ꯃꯁꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯅꯤ ꯃꯦꯊ꯭ꯌꯨ 24:15ꯗ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯋꯥ ꯇꯥꯛꯊꯣꯛꯄ ꯗꯥꯅꯤꯌꯦꯜꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕ ꯑꯃꯥꯡ ꯑꯇꯥꯛꯀꯤ ꯇꯨꯀꯠꯆꯕ ꯃꯍꯥꯛ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯃꯐꯝꯗ ꯂꯦꯞꯄ ꯅꯈꯣꯏꯅ ꯎꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯄꯥꯕ ꯃꯍꯥꯛ ꯑꯗꯨꯅ ꯈꯪꯁꯤꯟꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯁꯤꯗ
mang take tuku saba mahak haibdi kanano romance ne Jerusalem de lepa pamatam da apa ma adunu khangsin husini aduga sidamu Luke 21 ki 20 da hen lamisina Jerusalem question bada na coin question bana coin uba matam da sar du mang tak da matam nagla haibu khangwan masi kanana no haibu matam masi Jerusalem isor hanas sa warning pibne kona 70 AD da Jerusalem tu guiding aida hana koina seste saiba romang jena question lamaga kaudana halasin gibne adudagi Jewish ki la meeting na sat khibne adum matam da Christian sing de loida chen khibne sinausa masile aduna Jerusalem laisang thugai base anirak thugai maduri kanana 558 tagina 586 BC hade before common era hamne BC hamne ojinti BC ana sumaini inare before common era ana koina before Christ ka haina bdo adu haina dere common era ana ada before common era Christagi mamge ayambana hujik panadre pandana bhaibni ko se anogune June 24 dagi aina netagi yengni ista ko sida hai IT 586 BC da sai Nebuchadnezzar na Jerusalem gi laisang checkpan kari ka loin thugaire sumain da tawre aduga 70 AD da nga sai Titus na Jerusalem thugaire masi thugai matamna thamanga chomna changmani checkpal gi koibdo Nehemiah na sahib da thugai na bhonna yam changeba mi kana sungam deba kona sahi manga chomna thugai kimne aduga mi singe loina cross pangting lo ya manung de lebe mi singe loi hapane madu maram de chalakum chiko aduna kanana Jerusalem thugai gi kona 70 AD da kanana Titus Roman general masamaina thugai bagi magi wali je aikoina laikre akoina Google da yenga taragosu hangane ko ko yenga je mathang da aroiba verse da ko Christiana sigeda chap chaba matam aiko amu yenga je masi ko 9:27 ka ang ne naina minase aduga and aduga sida English da he hai ko masagi he do mukane antichrist ne ne ado haireba masida paleba 9:27 da paleba he habje mahak habje kanano kana mamangi antecedent yengani antecedent di kanano kanda verse 26 ki messiah du neba adu moine antichrist ne habneba masi lali sinausa adu yengdi ko adu go mahana Chayol amagi damang mi ayamba go warep naba sedan geni habni ayong gidam warep naba selan geni habni masi warep naba selan adu je keno 27 AD dama baptize tawre adu ga Chayol amale hori Chayol amadi sahi taret hairiba sahi taret sigi manungda ma warep na selan geneba hairiba matam jede jiwdi singa maga warep na base masi selan gene habneba ko warep na haidi man laije kaino di Abraham da pigi ba covenant masaya do lakne habdo adu gineba maduni marugi maram dadi khone salaji ayam be sinapsun na khone khange covenant adu gi manum warep na adu gidam senga selan gene Chayol adu gi maida man irat pam sung khacha ba ton gene hane Chayol adu gi mayai haibidi 27 ga 34 AD gi mayai da ko kachaba irat pa adu tohan gani adu ga tukha saba sing adu gi mang tahan ba tahaliba adu laigini lep khara ba mang mahan ba adu mang tahan ba adu gi matak ta hida tri pa ba masi English na khara laibe ko khara senge kai gi damuk tohan doina de for the overstating abomination his salmai gi disala overspreading adi tukha saba mayam sandok podo adi jem sas ne tarba line muti konamba amma toba ishona yadaba yathung thukai ba khotpa lai mayam si moine tawri ba tukha saba gi thabak sing ase masina maram moidune ne ira chaba 100 je ji kai gi da makhoi bu Jerusalem da tumna mang takpa do haida dibo phaw ba hane ba adu di Chayol ji gi mayai da habne ba Chayol asi gi mahak da mana irat chaba amsung irat chaba adu tohan gane man irat pa amsung kachaba tohan gane habse khoi yeng jeba 27 ga 34 AD gi mayada nakhoi na chapsa ni yeng yemu 31 habaje masina se khoina taret adu gi may chapsa abdu oigene ba aduna haidiba 31 jina man irat chaba amsung kachaba thol ke do Prabhu Jesu Krishna cross ta pangting ba siba sina khoina mamang de gi khoina sa kalaga Prabhu Jesu Krishna lakani haina gi tawreba jihudi singi makoi gi ceremony gi thabak thorom loina mamang de khoina Leviticus 1 2 3 aduga khongsan ba khoina sida yengba matan 40 khoina sida da mogi laisang chap ko gi thabak loriba irat pa tawriba thabak khuding muto masida plap lepe circumcision tawbo gira ama tawbo ro kudam chambasi lepani habigi khudam dune masiko Chayol chana Chayol humdragi mai 31 AD da masini ko aduga
masi lepe habri kanu kan Prabhu Jisu Christ cross pangthi sing siba matamda hangko yengo aseng mamaphang gi phikhal adu matak te gi makha phaw ni thongna sagare malem likle amsung nung sing kai haji hadi kai no hai tadi mo gi pada mi we khun sagai bung manat am kan ba pada ne mo gi lai sangi aseng mamaphang ga kwadi seng mamaphang ga khaidong ne ba pada madu pro hadi pasor ba gi lem Prabhu Jisu Christ na cross pang siba matam mukhoi du pasor ba gi lem hat ke to ba matam tak sagai ga pada do yang hang do kare ba hadi masi Prabhu Jisu Christ da thungkre makata na taw darkha laitre habdo masine ba isnausa smai to na aikoina 70 week chayol humda gi prophecy je thung heba ado masi gi aroi ba se ko 70 weeks loiba matam da kari thoi amasung garamba matam da loi habje akoi mu geng theba akoina chayol humda gi loiba ko masi 490 ni koina 490 je mu 457 dagi khaidokpa matam da 33 edi phangani ama hapsalani 34 ni kaigno edi 0 ya laitabagi asmaina 34 edi da kari thui haiba matam sab chane hairi bajida nakona pa khonja pasing gi thaba act chapter 7 khoni ngma matam da khangani hairi basida Stephen je mayana putho kana nungna tharaga ma je hatpane ado hairi ba hatpa sidegi kedoba jihudi jati je ishona khandokraba mine habdo masidegi ishona lawdreba hujiti jihudi je mokoi khandokidreba adugi matna magi saboksing adugo thajadna lakpam pugun jang khandokrabu oikhramne aikhoi je hoji aikhoi je Prabhu da thajaduna laiba khudimo khandokraba mi oibne jihudi sing oidre mokoi je ishona khandokiba Abraham gi darane hana khandokibdo hoji oidreba hujiti kanano oidreba Christian sing habjina jihudi singi marategi Prabhu Jisu Christ thajaraga mokoi halakpa tarju mokoi ju khandokraba missing manungdo oire hoji aroiba oina church oireba ikhoje ko Christian oireba ikhoje shogi da khandokraba mineba aduna masi 70 year prophecy jol hundagi prophecy jihudi singi da maktani aduna masi 34 AD da lore masi gi matung deni mokoi je khandokpa jati mo oidreba hoji jihudi jinge shona khandokpa jati oibra oide adodi moina asagi mayamna hairiba sayol humdragi aroiba da jihudi singang antichrist ga sign tongna ga haise hango masi kamaina no isnausa maram di jihudi sing di chona khandokpa jati oidre ba kamaina oidana aduna hoji mayam mandi na thalje je Jerusalem gi temple sida sagni sida antichrist lakani haina mayam khaina ba leire masi nate Prabhu Jisu Christ hoji tholak ningai gi damang lairam ni antichrist Roman Catholic Church na khoi Christian mayam singa se ot nai na ba ki thabak je hawrakhane ba masi gi thabak kom khoina lakani madu ai gi mamang gi video khoina Revelation 13 ko masina singba nai nabi gi maram du na khoni yang bio aseng antichrist Roman Catholic Church ki pop sing mkhoi gi luching ba singni habisi masine ba aduna 34 AD gi bakau de gi de yang chi pa konja ba singi nipan gi ama ani da ko masida je Stephen bo hat pada solna ya ba pikin numit adu da Jerusalem da lebe singlup ki mathakta kana on naiba horaki pakon chapa singje Prabhu Jisu ki je matung ba mi singje mkhoi khandok pa mi okhirapne mkhoi na chalaga wa pau sandoga Prabhu da thajare ba mi singdo khandok pa jati okhirapne nipan gi ama ni pabe Stephen bo hat pada sona ya ba pikin numit adu Jerusalem da lebe singlup ki mathakta kana on naiba horaki pakon chapa singna tana mkhoi pana majudi am sambare apum da isa thoki ishobu chena ningba misna Stephen bo puduna phungki aduga mahaki da makna teng thaki habje masine adode aguruga judi singje khandokpa jati oidre aduga nakhona verse 4 pa taragadi ishogi pakhonja besina thadog mapam khudingda sandog ishogi opok sando e habjini one text saying bi adunda 70 week prophecy 34 AD da loy habje khoni yabesi aduga gap lairiba and the Christ lakna habse masi aran phangakini masi da thaja biganu aduna tabiriba mayam bushana bopi boshnu da koina no mi rogde subscribe to bi channel na super share to view aina sandok fiba ase asumba bible ko evni no koina sumila la bible ki teaching paraga nainarga yimbiu koi panna sarga da samin na se na mayam da hajri prasna to sen sagada lebi payam thagasare koina hoji 70 chayol humdragi profession ina kra masi 34 AD de loi masi ani subala ko do 7 year troublous laite have koina kankra taribo khuding da su bot ne view aduga Ana su ekojo asum masing matun se pangamambio Prabhu Jisu Christ gi mingda kurum dare amen mayam aibu support to view subscribe to gina